mux dritti għajdan, dak bis ftit ċelloli dak mux uman. Ħarab minn artu miegħu ma ġab xejn, ħlif dem mux nasibu deffa fl-idejn. Eraq bħal kelb f'nofs il-Mediterran, imma dak klandestin le mux uman. Joblu madux li kien, ħidmietu l-lum naħsdu kem intu jien. Bil-kem jaf xlaqtu sar piżejjed dan, dak vulnerabli għalek mux uman. L-iskola konna nattendu fl-imkien, kien ġa essenza waxxaqa ma' żmien. Kordin ma' fulit bejn irbaħeton, għax dak mux li sanzi dak mux uman. Mux uman dik kalpesta dejjem, m'għandux lejn drittijiet u aħjar minnu dejjem. Kien hemm min ħassu perfett minn għalih, ħaseb li kellu li qed jeqred ġensih, li joħloq razza perfetta kien lan, min miet fil-kampijiet ma raħx uman. Kellem nissa minnu verġni ukur, li min fuq dur il-ħaddim sar senjur. Iċ-ċiċri ħalsu jħadmu bingan, għax jaħseb dan inqas minnu uman. Dak mux uman, dak mux uman. Inna lik mux uman, dik kalpesta dejjem. Tistmerru ma tikkalkulax, kull min ma jaħsibix bħalek baħnan, dak ma jweġġax bħalek dak mux uman. Issa sib vera u biflir rifless, għajem l-wiċ li mux li fijak stess. Mandek xal xiex tkun miskburi u ferħan, jekk int bla qalbim żgur m'intix uman. Stesset jixli fejni l-umanità taġu fi.